mihango ya waki wa thoko ya kuthamithiria vuri biashara thoko ya irio ya Embu akavinda kanini gwatite thinga mukandarathi aking'eranagia na mathaa niguo kurikia mbere ya tariki 26 mweri uyu muthenya uria President William Ruto aratanya kwigirira thigara ya muthingi ya thoko njeru ya Embu. Thoko iyo ya kiriu wakiboya ratumira mwigano wa milioni 800 yarika igakorwo na mwigano wa thito 4,000 na ni gatagati ka tabarira ciingi nyingi cia thirikari nene iria ciambiriritwo ni undu wa mambura ma madaraka. Tunatarajia kwamba Mheshimiwa Rais ataweza kufanya ground breaking ya hiyo soko mpya, na pia tunatarajia kwamba contractor atakuwa fully on site. Tauni ya Embu ni tethekete na kwambatua ngathi na gwikirwa kwa rami kwa barabara cia rugendo rwa kilomita 20 undu uria ucenjetie na kugemia makiria uthio wa Embu. Level 5 ni twaverwo mbesa ni national government na tureka total renovation ya the entire mother and child unit, MCH yonde, delivery, labor ward, maternity wards yonde. Tabarira icio vamwe na waki wa kigwanja kia mithako kia Moi kiria kiratumira mwigano wa milioni 300 gwakwa kwambatua ngathi kwa muci munene wa commission wa gitaro kia irathiro ria bururi na kuria President Ruto agakorwo gwatitie ugeni atongoria itio kuma njana ndari wa bururi muthenya wa madaraka igithondekaga makirima mawira kwi mbeu nini na kugacithiria biashara tauni ya Embu. Na wale ambao pengine wanaleta propaganda katika mirada ya serikali wajue hakuna mahali itatusaidia. Tuachane na propaganda, tusikizane, tuweze kuleta maendeleo katika tauni yetu. Your Excellency, Nyandarua kumejengwa soko, ukienda Karatina kumejengwa soko, Githurai kuko na soko, kila mahali kunajengwa soko katika nchi hii. Mambura ma madaraka magatiga waringe kaunti ya Embu na kigwanja kingi kia mithako gia gikiro gia kimavururi kia Njukiri kiria wakio uratumira makiria ma bilioni 1 na nyombo cia ruti wira wa mwingi iria iratumira makiria ma nuthu bilioni. Very happy na our president and the governor, because this is the initiative of our governor Cecily Matito Mbarire. Mugarruku mauma uthigwa na mbere maratiga mbica igutura ikiririkana ni ekari ya kaunti ya Embu wakavinda ka miaka mingi yukite. Mambura ma madaraka maratanya ndongiri 12 ni makeganira kigwanjari kia Moi. Vanduri Vakameme TV ni tauni ya Embu ni beta Dennis Fundi.